จิใบอุเลตุนจุมาฮัน lesson plan ดานกันจิรเฮาเลดอนนี่ตุนจุมาฮันให้ format นังกับวนะก็สุยังคานี่ lesson plan ดานนี่จิช่างอมเทียจุดตาจนอดิกเบรเลดิกเบรเราค่ะอมเทชันจวงละว่ากันจิรตีร์ดานค่ะกันจิรตีร์ดานกันโคตลินเทนะเบรตูรังค่ะอันนี้ไม่อันนี้เอ่อเฮตาออฟฟิศละมาจังฟิลตะการหุ่นเปลี่ยนพวกกันซิร์ไลน์เอาของเตเลกับมีกันต้องหุ่นอาซิร์เตกันหุ่นมาอาซิร์เตคานินมันเลยที่เราแต่พวกเขาอมเวทีจู่วางจวนินเกมานี่นะกันเราเสียมเรื่องเวทีพวกเขาถ้าอย่างคานินเอกโอเชนสุดเล่นตาเอาอมชีนันนี่ที่จวนินตัวน่าฮิอันเฮformat อมซาประคัตตัวนักการุนมันเลยตัวฮีที่ฮิอันอันนี้ตานี่อาจจะว่าเฮ sectioning योजना अतिया योजना जो प्लान ती नखाने शैक्षणिक चीजु एकेडमिक एमो एजुकेशनल एमो ती नखाने हेता हन हे ब्लैंक ओमा 2025 आई ता ता हन अथांगे अडेट शिप का जांग ती खा हन तो ता इला अथानी दोन तांग से मो ता हन था का एंटिनान तु ता हन अप्रैल जा को ता इला अप्रैल साम नि सोम ती पंगा अमी ani tani adhyapak kana matya tahan zirtir tu mingkhani me ya विषय जो kan subject kan ya कक्षा ani zwan class को zwan महीने के लिए कुल मिलाकर निर्दिष्ट अवधि के कुल संख्या दिया है अथवा है जही total number of periods assigned in total for the month khachu matana period kan ne izan kha kan soi mai akan jak mai anga zwan ikai parikshan unit test mo unit test kha he ta hianin unit test nei zat nge heng te po hi rel wai thi tu tak choni ikai parikshan unit test mo unit test nei zat khata hen vatar na long don tai na enge upsel tiru ka kha ni ta heng ron chan long ti enge ni a spelling ti kha impedik lo le ngala per sheet ti tu khan se kasyam tha parikshan so test emo exam emo ti na khanita ti son ti hara in bitani पाठ संख्या ti son chapter number lesson number khani mai ta पाठ kana matya lesson ming ka chapter ming zela ka mo lesson le chapter ka chu inang renga samanya uddeshya atia general purpose au za chu kha zir lai khan mo kha zir lai khan enge ko atum khazir lai khan no pang e kan zir chwa tir tum tur chumi khami chu thiam tir mo azir lai zir khan chumi khami chu thiam tir etinan soile soi nu tak sabong shang khai ta si tak sabong shang ping kha hindi athiam tir mo शरीर के विभिन्न अंगों के नाम को हिंदी में सिखाना दीते mo हिंदी में परिचित कराना एमो हिंदी से परिचित कराना तिते पोखा ने थियम चो शिक्षण दृष्टिकोण एमो शिक्षण पद्धति एंता टीचिंग अप्रोच एमो टीचिंग मेथड खा चो kan zirtir da na khani tani engtin ge anukaran vidhi kan mangne mo ka chhar zolo chhar ne chu kan tinge enge nya lecture ang kan mangne khatyang khan mo son sahayak samagri nya hai teaching material te teaching aid khan yo teaching material teaching aid ai nang re zirtir sia thina rotana kan man rupan bil ho ti khatan kan soi thita chuan kaksha ki gatividhiyan aronom ta hian aum se classroom activities no pakha enge kan ti tir an zirlaizer thiam tur khan enge activity nge kan ti tir mo kan by heart tir nge mo practical in khatyang khanin ding chwagin pakhate te kan soi tir nge khatyang classroom ma kan thil ti puida kan jang ron tani चोन अवधि अते अवधि को पीरियड न्या पाठ के लिए कम चैप्टर भी कताना कन पीरियड खातिना न्या एगे न्या कन तो पीरियड फर्स्ट पीरियड आगे कन लो सेकंड पीरियड आगे कमी का अनिता चोन मूल्यांकन इवैल्यूएशन न्या इवैल्यूएशन हा चोन एगे आउटकम अंग देउ खानिता नि एग्जाम इनगे ना होम एगे न्या नौ पंखा नि खबिन जिरतिर ना अटंग खान ओ नौ पंखा इन जिरतिर ना अटंग खान एग्जाम इन न्या थिया मेपति ते पोखा जा थिया in evaluation ship of za chu e a khai khom na mo an thiam le thiam lo fin fiana kha ni ta no pangkha enge nyang evaluation ta khan izir tir thiam le thiam lo mo izir tir na khan ra chhole chholo no panga khan exam in nge mo test in ei no pangkha izot le nge written test in ei pui nge mo likhit parikshan nge mo maukhik parikshan in ei pui ka tyang ang te kha zia theya chuanin I outcome no pangkhanin khatyang khanin zirla kha thiame ti te pokha hetyang a hera sa ti to
pani chu evaluation omja chu khami kan zirtir khami nia kha period kan zirtir anga kha mo engtiang in nge anthiam la mem ti khatiang fit fian tu va evaluate mo muliang kan mati na tur ka ni tani chu muliang kan a nge kan ti ang kan ti chuan anthiam le thiam lo fiana atana test chi sang kan ti evaluation chuan ara chwa a result of evaluation a chuan tel vek mo anthiam lo wangin homework ka kan pe anthiam lo wangin enge nya kan stay back dir ti ang thleng kha mo ani lo bang class lia te thiam turin kan shil ti te pokha nyang chu ti chon kha ni tan ki en tina April tan chau khani ta se mo April khan ta se ti chon hey 1 2 3 atia ek mira da kan panu ti kha chu asha ta ase ek tik ni mi nge ti kha sha ta tlat lo ni chu hey date jana kha om lo ta han date kha za kul taila en tina April ni khat ti taila mo April ni khat ti class chap khata hana leng don ta April ni khat chap kan chin cha ti na khani don ta heda 1 2 3 4 chu om ve thau ma se April ti ringot don nila ki ta khan ki ta hian April tir ko don taila chu ra hian April chawma April eng ni ber nge mo April eng ni ber nge than date zana shan pa kha om le chuang si lawani chu wang chuan hi siam bel hip nai ka sha he ta hian hoi han kan siam bel tan mo hey a date kha chuan date ka da hianin enge nyang class kha entina class rong kan lo kan ta middle kan ni emo high school kan ni emo class rong kha ni ta chuan class rong kha phe khata kan report theila po the mia hian mo hatia he a date da na to kan ta bela po hian he da date da na to kan ta bela angai cha kan hey lesson numbers da na tur pia cha kan date he hi mo he kan da bel ta ni ti chuanin date hi da ta ila afil engem mo china man the dona a mai ro chu ta class pakhat chau entina class 9 chau te class 6 chau te khatyang khan in enter the do ta chu class kaksha ba out out chuan chu alo ni le ta hei class ta hian entina class 6 te lo ta se class 9 te lo ta se khami ni khan en chu ni ya chuan kalu ta ya khan in ati le thei ta a mai ro chu class pakhat chau tan kan record le thei he form a hian khi ta ka chuan he before man is a original a format 1 man chu a khol deu lek ta han en class nge en class 9 class 6 class 7 class 8 ta ila han enter ta ila class na khan ta hian ek date nge ni khat chau kan ti ni chuan ta hian ni khat chau ko 1 2 3 in om thei lo shim tan mo kan che thiamin karinga ni khat chau khan interval ton taila mo a ek period nge te khan ni khata kan valut ngon kluk don lo le ngal teacher anom lova kan lut non don ani je chuan thushan ni ta se a bai ro chu man ring tan kha chon he thei la pani chu mo chuan heta date ka da ang hian kan ti ni chuan class pakhat cha kan class kan tianga kan class lu na chin bera kha ta hian e phe ka hian class tan kan enter the na ti le apa kha chi adang le ain ang le be kai part ka nam uddeshya mo teaching method ti teaching material ti classroom activity chon ek period ta ka ti te mo kha angai le vek ta he ta chon hi date ka ti a en ni bera kan ti nge ti kha mo chon ki ta chuan hi April ti chak paila April en ti ni bera kan ti kha ek period ta nge ti ne he chu alaman le thei class pakhat tan ti chon tu na hi apa format pathum na hi en class mo kan enter thei tu so wa he ta kaksha ti kan pai tiang format 3 na han no kaksha ti ka payanga tahan eng tik thange eng tik thange chu kan enter thei tlapa chon he adhyapika ti kan ti ni chu adhyapak kha chu a male dewa common gender angin man the ma se adhyapika zirtir tu me cha tam tak aum theya chu wangin adhyapika ka nam kan ti khe ni chu tan zirtir tu ming chon vishay subject anyanga engen yang kan period nei zat kha tan chu kan enter anga he atir enter lo ko form achan chu mi period at ko kan lut theita period min elot sa shim min assign sa shim kha chu ziak don taila kan period law kan valu kha kan enter ve kha ngai don kan me kha ta hi chon ziak lok lawira to pa enter taila khato pa ingza nge kan lut ti te kha ti chuani hi han taila part sankhya hei a chapter number nya kaksha en class pera nge kan pu tinang a date kha omle ta hi chuanin en class tan po khan khoi class a po balut taila he sheet a hian mo
hecha da hianin eng class po kan enter object ei tina ni chu class chu mi akaluta chu data chuan mo hei lesson ming chuan enge ka zirtir tum khamini khan ka chapter ka lesson na thu oma zir kan ta han pasya kanga chumi khami chu thiam tir chumi khami chu sha tir ti te mo chuan eng teaching method nge ka man mo no pangkha eng tyang pangin nge lecture method nge ka pana mo enge nang ka tyang chi sang sang ka om thea chuan sahayak samagri kha chu teaching material tan enge ka man ti te chuan classroom activity akhan enge ka ti pui mo chuan eng period ang ka luti khan ni le he a part ke liye tia hian mo ato bason mulyankan evaluation khan le ta an thiam nge thiam lo ti na ta khan enge eng test nge ikal puya chuan enge outcome enge a result kha mo enge ara chwa kha izyak no kan zyak no ta yang khan hian 1 2 3 4 he ta thui ta pon se a phek alo zo ni pon phek thara kha tyang khan achunga tyang hian heading kan siam le mayanga mo chuanin kan le the don ta ni so wang hemi format 3 na mo format 3 karon ti hi en class a polu don taila mo phek sang ke wai la bin class sang kan lo pia ka tan class a chang kan lut kan tyang hei hemi ya hian mo hei kolam pati na hian chuan a kolam thum na hian a date kan enter le mayanga patia hei tu na karon modify format pathum na tia karon modify hi mo mong chang kan scroll ani hemi a hi man thei ber turang tan he format kan pangani chuan a man kop tur thei tur ber atana ang tura ka ngai chu ni mo chu alo ni ta a soile soilu kan office atangin format aron chua kan pon kha kan guideline tura ta na anron ti ani ti sha ila kan hun pa le kan meet in class lak ba na zir khan se te siam dang lak chu an phal vek thidani mo a omza chu enge nang effective taka zirtir na kan nei theina ta na enge anron duang ani a o kan rem chan ta na sira chite te lo ti dang lak chu an phal vek ti kha sha turani enge ani ta a mo chu alo ni ta a format 2 ka kan tilang le ang format 2 chuan hei date chau oma class pakhatan chau hi enter theina mo dan hetlai han class ka enter ranga eng tik thlang he ta 2025 ti zana pula han a chung zo ki chu man har khom mai he format run an ron tin chuan ka chu mo date kha khi ta han enter tai lam ni khat chau kha ani don ta paksha kha he pakhatanya chuan ni khat ta na tyang a sheet khat sel kan mani chuan a kwai thlak ve ni mo enge phek tina kan ti don ani chuan thushat se mo thushat se la kha tin kha hemi ma cha video po ko ti to kha khang kha apat ni kha mang kop te pon idea thar te po kan nei thei mo chu ania kha chuan zalen na ani kan zalen na ni sela tisan hemi zo po hand format tang karon tili anga enge nyang tha kan ti ni chuan emo thuron te kan nei ni chuan comment lama te min shibula ka song khani se tu chu matan chuan video le pe ka kain le cheu don nya